kaum ibu, penata jak perangkap pajut pada padi yang suka sirul muqtadin naga semebet naga leng palut gekire mendoa merutaribe hamba leng palut nebri mustajab betul pahala sirul muqtadin yang naga jak bernama gecatet absen gejaga yung golam gebet baca Fatihah Bandung jamaah gelake doa pahala gekirim ke roh arwah ke Bandung jamaah pangsigam donya. Binti Saleh Kabupaten Pidi, Nuraini binti Talib Kabupaten Pidi. Kadang jamaah kawaba Allah gejok sedekah rata si juta dari sumbangan yang drone kubah kamu yang tamah yang hanse bertemah nama jamaah yang waba Allah ketua baga gesyarba WA Bandung guru bet sama dia Bandung jamaah doa bersama sirul muqtadin rame jamaahnya alusunnah kepebet hamba kambale syesyo Bandung jamaah bak jalan Allah tanyofon mula semua nasrung tadi yang pertama ya alhamdulillah jamaah semakin ramai timbang rukun awal bangkit turun berat tapi alhamdulillah orangnya jamaah yang tadi makin. Hai kaum ibu penata jak berangkap pejut pada padi yang suka sirul muqtadin yang naga jak naga leng palut gekire mendoa yang cukup sedih ladam jamaah si bingung gejak si belen hana yang malas jabut bejo sedekah bejet ke fitnah sama syedara munya adim alhamdulillah Bandung ge Allah alen terbuka hana peragu hana pegundah nyenpeng jamaah lengkap tanda yang penting damai pecah belah belajut pindah